риояи низоми муосир ва истифодаи самарабахши имконият дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе натиҷа дод. таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат ва талошҳои пайвастаи шаҳрдорӣ давоми 4 соли охир дар самти ободониву созандагӣ бесобиқа арзёбӣ мегардад. дар солҳои 2017, 2018 ва 2019 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо дар душанбе сохтмони беш аз 750 иншооти таъиноти гуногун бо равона намудани 5,4 миллиард сомонӣ амалӣ гардид. дар 5 моҳи соли 2020 бошад аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо ба соҳаи сохтмон ва меъмории шаҳр 1 миллиард 33,6 миллион сомонӣ равона гардидааст. корҳои сохтмонӣ дар бинову иншооти таъиноти гуногуни шаҳр бо назардошти талаботи замони муосир ва мутобиқ ба стандарти байналмилалӣ анҷом дода мешаванд. устувории бинову иншооти сохташаванда дар пойтахт аз устувории таҳкурсӣ ва сифати масъулияи сохтмонӣ вобаста мебошад. аз ин рӯ ба ҳам сифати масъулияи сохтмонӣ ва ҳам ба иҷрои корҳо аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир мегардад. давоми солҳои 2017-2019 асосан аз ҷониби ширкатҳои сохтмонии ватанӣ 162 бинои истиқоматии баландошёна ки масоҳати 757,2 метри мураббаъро ташкил медиҳад мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар 5 моҳи соли 2020 бошад масоҳати умумии хонаҳои истиқоматии мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда 62331 метри мураббаъро ташкил медиҳад. طبق طلبات قطعی شهرداری نمای بیرونی انشاءات بنیادشونده از روی صنعت معماری ملی این هم با نظرداشت طلبات زمانی کنونی آرا داده شده. همچنین روشننمایی هر یکی آن با طرح و اصول جالب دقت تامین کرده می شود. جهت اجرایشی سپارشی محترم رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی در سمت رنگ و بارکنی و آرایش نمای بنا و انشاءات ها ضرورتی تهیه شناسنامه ها با میان آمد. البته در مورد تهیه لایحه بنا و انشاءات ها صنعت معماری معاصر ملی آمیخته با عنصرهای اروپایی با اینابت گرفته شده. در این روند اجرایش کارها تحت نظارت قرار داده شده. صفت مسئولیت‌های استفاده شونده در محل مقایسه گردیده تکرارا موافقه گردانیده شد. در برابر رنگ و بار و آرایش نمای بیناها یک بار در روند تهیه لایحه‌ها اینچنین روشندهی نمای شبانه بیناها با این نوبت گرفته شده. کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه دقت جلب کننده گردیدند. با مقصد مطابق نمودن کوچه و محله‌های پایتخت در اساس نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه نقشه مفصلی طرح‌ریزی محل تهیه شده. در این زمینه دوام سال‌های 2017-2019 40 عدد تصحیح نقشه‌های طرح‌ریزی شهرک و محل‌ها اینچنین نقشه‌های عمارت‌سازی از جمله در کوچه‌های عینی، نعمت قره‌باев، بوربد، خیابان‌های سعدی شیرازی، شیفچنکو، ساحلی و کراموف آماده گردیده‌اند. در پایتخت شرکت‌های ساختمانی دارای اقتدار بزرگ کاری با جلب ساختمانچیان وطنی خاصه ساکنان از گوشه و کنار مملکت به بنیاد بناهای استقامتی، معماری و خدمترسانی، مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، تعمیر و تجدید راه و دیگر انشاءات ضروری مشغول می‌باشند. برای سازوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ما در زمینه نقشه گنرالی در خیابان عینی ساختمان مجموعه استقامتی عبارت از 17 بناهای زمانوی و 2 بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی را آغاز نموده‌ایم که تا امروز در 8 بنا و مؤسسه‌های تعلیمی 60% کارها به انجام رسانیده شده است و این بناها تا 30 سالگی استقلالیت ساخته و استفاده داده می‌شوند. با فرمایشگری مؤسسه دولتی ریاست ساختمان اساسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در سالهای 2017-2019 با مبلغ 918 میلیون سومانی در 112 انشاءات تعییناتی گوناگون اجرای کارهای ساختمانی به انجام رسانیده شدند. کلانترین انشاءات دیگری که امروز در پایتخت ساختمانش جریان دارد این باغ استقلال با میدان استقلال و آزادی میباشد. این باغ به طور زمانوی بنیاد شده در مرکز آن رمز استقلال و آزادی که قطبش 85 و بلندیش 121 متر را تشکیل می‌دهد گذاشته می‌شود. بنیاد به استفاده دادن بنا و انشاءات ساحه معارف دوام سال‌های 2019-2020 روند تازه کسب نموده اقتدار ضروری به این سمت روانه گردید. صاحبکاران وطنی
ватанӣ низ 5 муассисаи нави таълимӣ барои 5320 хонанда сохта истодаанд. дар пайравӣ ба сиёсати бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар заминаи имкониятҳои фароҳамовардаи ҳукумати мамлакат ба соҳибкори ватанӣ Акбар Ғулом иқдом пеша гирифтааст, ки дар шаҳри Душанбе як муассисаи наву замонавӣ барои 1280 нафар хонанда дар як баст сохта ба истифода диҳад. тибқи лоиҳа муассиса дорои ҳама гуна имкониятҳо ва мутобиқ ба талаботҳои муосири соҳаи маориф бунёд карда мешавад. дар маҷмӯъ имрӯз дар пойтахт сохтмони 12 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 12 муассисаи томактабӣ ҷараён дорад. дар сурати пурра ба анҷом расидани корҳо барои боз 13268 хонанда дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 2380 кӯдак дар муассисаҳои томактабӣ шароити таълиму тарбия фароҳам меояд. иншооти дигари азими бунёдшаванда дар кӯчаи низоми ганҷавии шаҳри Душанбе варзишгоҳ барои 30,000 ҷой нишаст. айни замон дар иншоот корҳои сохтмони оҳану бетонӣ бо маром идома дорад. то имрӯз мо зиёда аз 60% корҳои сохтмонии оҳану бетониро ба анҷом расонидаем. варзишгоҳ дар Осиёи Миёна назир надорад. барои иҷрои корҳои сохтмонӣ дар иншоот зиёда аз 200 нафар сохтмончиҳои маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. бартараф намудани иншооти кӯҳнаву фарсуда ва дар ҷои он бунёд намудани бинову иншооти наву замонавӣ мақсади дигари ҳадафноки масъулони соҳа ба хотири мутобиқ намудани симои кӯчаву хиёбонҳо ба талаботи замони муосир мебошад. дар шаҳри Душанбе дар айни замон шумораи умумии бинои баландошонаи истиқоматие ки сохтмони дома дорад 144 адад мебошад. дар умум зиёда 5000 коргарон дар ин иншоотҳо кору фаъолият мебаранд. ва ғайр аз ин иншоотҳо айни замон дар 65 биноҳои истиқоматӣ корҳои сохтмонӣ пурра ба анҷом расид ва омода аст барои қабул ва ба истифода додан. бунёди марказҳои савдою хизматрасонӣ, ҳамом, сартарошхона, марказҳои фарҳангию фароғатӣ ва дигар иншооти маишӣ дар фароҳам гардидани шароити хуби кору зиндагӣ барои сокинони пойтахт замина хоҳад гузошт. имрӯз аз ҳар як кӯчаву хиёбон ва шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт гузар кунӣ, ҳатман дар он ҷо раванди бо авҷи корҳои сохтмонӣ мушоҳида карда мешавад. танҳо дар ширкати мо ки ба бунёди меҳмонхонаи замонавӣ, боғчаи кӯдакон, биноҳои баландошона машғул мебошад, ки 200 нафар сохтмончӣ бо кори доимӣ таъмин мебошанд. бунёду ба истифода додани меҳмонхонаҳои наву замонавӣ дар асоси нақшаи чорабиниҳо ва дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ авҷи тозаро касб намудааст. давоми 3 сол, яъне солҳои 2017-2019 сохтмони 2 меҳмонхонаи нав дар пойтахт анҷом ёфт. ба хотири истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, бунёди боз 8 меҳмонхонаи дигари замонавии мутобиқ ба стандарти байналмилалӣ, ин ҳам аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бо маром идома дорад. тибқи дастури роҳбарияти олии мамлакат, ширкати Себистон 2018 дар хиёбони Рӯдакӣ сохтмони меҳмонхонаи замонавии 5 ситорадорро ба уҳда гирифтааст, ки айни замон айрӯи нақшаи кор имрӯз пеш рафта истодааст. ба ғайр аз ин ширкати мо боз як шаҳраки замонавӣ ки дар маҳаллаи Лучоб воқеъ аст ба уҳда гирифтааст, ки дар он ҷо низ корҳо мувофиқи нақша пеш рафта истодаанд. имрӯз дар ин ду иншоот зиёда аз 300-350 нафар коргарони маҳаллӣ ҷалб карда шуданд. дар заминаи зоҳир гардидани таваҷҷӯҳи махсуси роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба корҳои ободониву бунёдгарӣ, имрӯз симои пойтахт ба куллӣ тағйир ёфта барои зиндагӣ ва кору фаъолият беҳтарин шароит фароҳам омад. имрӯз дар пойтахт имконияти фаррох барои гузарондани чорабиниҳо дар сатҳҳои гуногун мавҷуд мебошад ва Душанбе дар қатори бузургтарин шаҳрҳои олам ба шаҳри орзуҳо табдил ёфтааст.